Të dashur shikues të emisionit Pastel, në këtë pjesë të dytë ne në fakt në kuadër të rubrikës tonë Mjeku në studio do të flasim në një temë shumë të veçantë dhe shumë të rëndësishme njëkohësisht. Me ne kemi sot kënaqësinë dhe nderin t'u prezantojmë profesor doktor Aleksandar Nikolić, kardiokirurg, i cili bëri implantimin e parë të zemrës plotësisht artificiale në vendin tonë në vitin 2018. Profesore, dobro dojdovtem, mnogo mi je milo što ste deneska del od našата emisija. Dobar dan i hvala na pozivu. Дали ќе можете на почеток да ни кажете нешто повеќе за оваа операција, колку траеше и зошто оваа операција се вројува во една од најкомплексните операции? Veštačko srce predstavlja jednu stvarno od najkompleksnijih operacija u kardiokirurgiji zbog toga zato što jednostavno kad se odlučite na taj korak za bolesnika da se ugradi veštačko srce, kompletno srce njegovo prirodno se vadi i mora se napraviti jedna dobra priprema da se ugradi veštačko srce, jer bilo koji pokret da se napravi pogrešan, bilo koja komplikacija se javi, to se onda odražava na život bolesnika. Znači tu mora da se uradi perfektna operacija bez jedne greške, priprema da bi se ugradilo to srce. S obzirom da ne smete da imate ni jednu malu grešku u toku operacije, smatra se jednom od težih operacija u kardiokirurgiji, možda i najtežih. Така, ве молам да ни кажете нешто повеќе и за тимот кој го предводивте во клиничката болница Аџибадем Систина. Tim je odličan, znači naš tim se pripremao za to, ja sam već imao jedno iskustvo i ranije sa tim, ja sam i u Srbiji susednoj prvi uradio to veštačko srce, također ovde tim se pripremao i izuzetno je dobar, kvalitetan, on je već u kardiokirurgiji već dugi niz godina, skoro 20 godina su mnogi u kardiokirurgiji, tako da nije bilo nikakve greške. Така, професоре Николич, вие исто така учествувавте и во тимот на кардиохирурзи кои ја направија првата кадаверична трансплантација на срце во земјата. Дали ќе може да ни кажете и да ни опишете како течеше овој зафат? Pa meni je čast što smo i mi kao Ađibadem Sistina učestvovali u tome. To je bio timski rad između bolnice kliničkog centra, državne bolnice, nas i bolnice Žan Mitrev. Tako da se pokazalo da sinergija neka s privatnog i državnog sektora može doprineti jednom tako velikom poduhvatu kao što se i desio u kliničkom centru Skoplje. To je isto velika stvar, važno je eksplantirati organ, važno je implantirati organ. Konačno se i to desilo i otvorio se jedan novi pravac u medicini, u kardiologiji i kardiokirurgiji, znači sad imamo te transplantacije, što mislim i da je ovo veštačko srce poguralo da se krene u to i da je to sad jedan pravi pravac za modernu kardiovaskulnu medicinu. Така, а колку операции до сега имате изведено и колку е капацитетот на клиничката болница Аџибадем Систина моментално? Pa ja lično imam jako veliki broj operacija urađenih, možda trenutno i najviše na prostorima bivše Jugoslavije od svih kardiokirurga pojedinačno sam imao sreću nekako da sam kroz svoje radno iskustvo uvek radio u bolnicama da se najviše i operisalo. To je bila Sremska Kamenica, pa Institut Dedinje, pa sam onda posle radio i u Crnoj Gori, oformio tu kardiokirurgiju i napravio veliki broj operacija tamo. Evo sada i u Ađibadem Sistini koja polako preuzima primat u broju operacija u kardiokirurgiji Makedonije. Така, вие сте исто така и основоположник на современата кардиохирургија во соседна Србија. Во 98 година сте ја вовеле минимално инвазивната кардиохирургија во Србија. Кој беше вашиот предизвик да дојдете во Скопје? Pa dobio sam dobru ponudu, to je jednostavno to. Radio sam dosta u državnoj kardiokirurgiji, ja sam to napravio, ja sam prvi ovo minimalnu invazivnu kirurgiju u Srbiji, prvi sam počeo da operišem zaliske kod dece također na ovim prostorima. Bilo je još toga puno, napravio sam i kardiokirurgiju u Crnoj Gori, ali ipak rad u privatnom sektoru nešto sasvim drugčije, što je u celoj Evropi trend da dok ste u mladosti radite u državnom sektoru, a posle kad ste vrlo iskusni, kvalitetno dodate u privatno.
Така, докторе, дали ќе можете да ни кажете нешто лично и приватно за вас, со што вие се занимавате во вашето слободно време и што највеќе да кажеме ве привлекува во Македонија која сте? Pa ja imam jednoga maloga šnaucera, patuljastog, i to je moja ljubav, tako da posle ja sa njim provedem ceo dan, naravno i sa svojom suprugom. Deca su mi nažalost žive u Americi, ali mislim fino, lepo za njih, ali nisu sa mnom. Tako da, eto, to je nešto što on upija svu moju negativnu energiju koju može čovjek donese kad neki put ne može neku bolest da pobedi i tako. А што највеќе ве привлекува во Македонија? A u Makedonija? Dobra hrana, dobri ljudi. Тоа. Добро. Мене ми беше многу мило што бевте дел од нашата емисија и се надевам ќе се видиме пак и ќе ни бидете пак гостин да зборуваме за други новитети од кардиохирургијата. Ви благодарам многу за одвоеното време, ни беше чест. Благодарам. А така ќе пиесе вид миждашро një përshëndesi ishte kjo pjesa në fakt e bisedës shumë të këndshme të realizuar me profesor doktor Aleksandar Nikolić, kështu që unë ju përshëndes nga këto Mirëmbeqi. Ciao.